Ban penek pensa ikiwa bat kumjuru ya kijing thau ke baim ke badan hagiwa nagaliang ke RBYF Raj Bohila Sa Circle rengkat gejinge trilang ke Office Superintendent of Fisheries ke Distrik Ribhoi kilalit banthe arpusan hajar ki sembai dokha hakwa omyam hak snong mensan bat penthor hakathan boy rembong Hagini kesingi ledon rengkat ru Presiden ke RBYF Eastern Zone uba kensai hun lang nengnong uba PS Suting ubade Fishery Officer in charge Superintendent of Fisheries Ukit Kharlukhi ubade Assistant Sports Secretary ke RBYF Sengkmir uba Spiritual Hing kinongkit kam bat kidkhot ke Eastern Zone kidkhot ke RBYF Raj Bohila Sa uba prang kupar matlang urang ba snong ke penthor bat kiwe-kiwe Gajing tumu kalong menang penroi syuk-syuk ikijing don gidokha ke dengawa ban akaliang kaseng katanat fisheries bat kesnong kila kenturu ikipat bat nongsong snong bakin om peniap pathar ya kini gidokha kiblathe ke dengawa bat bakin ri bat sumar yaki kumorong bat snong ngadap dari jeng sukmen hakane kasni ba nakaliang jong kaseng bat ka office da kejing itre lang ke jong pi ba hilayo banwan the ya gido ha kene ka wa kepada ka snong ka jungi ai kublai ru ya kejing trilang jongki orang buat snong ni bana mensan orang buat snong ni bana penthor tiba judan rekat baju ai mensim lam ik thun samla ki jongi ki badon syakni ke than ki jongi bat ngangit skam ba nangni sakmat mapi rekat ba dorbar lem bat ki noksok snong ba i ki jongi in ya trilang ya ka ba ila ban penne pensa ikini do wa ki badon sikni than ki jongi